PM wa Asante Akyem na kokko akuafo nso ena futuo no kokkobo akode ama wo mo no se wonhwa no wa masika ni won manim titiw wo galamsefo no hono sika de wo honeta nti wanye steady ode betata na afi wodo fudie nyina mom no masɛ no bewi eche na kom na de yen Raymond Fokuo district cocoa officer wa Asante Akyem Central ena ode nsemi etuja Wadi futuo ama kuafo wona womo eye koko ho adwuma se womo enhwe se womo ensase no womo bebo ho ban na womo ededua koko de aboa ene daachima na womo manso anya so mfaso abrea kuafo yi ehyiemu eye rally ewa Asante Akyem no dwumade na se ana district cocoa officer wo Asante Akyem Raymond Fokuo ede futuo ama kuafo yi se womo enhwe se wono bebo wono ensase ho ban ede afi omanfo a womo ye galamsey Galamsey Regional Manager Adema Cocoa Health and Extension Division ewo Asante Akyem Ebenezer Kwabna Agin ensun semo di tu dwani enuanum bi no nso atoto befrekuafo no mo de ko agriculture emmoama oman esikasem no entimi ntoto yi because enya cocoa no se de o se nyam ekuafo a womodua cocoa yi a womo ne Adom News nsentwofo twetwe nkomo no ensem se no womo edi tu dwa ene kuadwuma no ayemasiwa akache fonu fasi omo de ho bajimu ayemasiwa na maburu no mpe obi wanya mfie be se duoso de wotwe woso akoforo so kokoye punu no be den waye eno achie no municipal chief executive awo Akyem South Alexander Frimpong ensun semo de tu dwan ebi mo se omo koko nsase galamsey fo ngochi ebi mo se omo etuni sandwiches ngochi omo apan ni nyina yeguso a yebi ba for instance so ran koko apan a koko board the government aye bebre amaye wa Asante Akyem abat yetimi nwie ni nyina bebre na aka aban timi nyeye nti ye be koso ni ya apre se de be ya koko akwaya hodo aka aban timi enko so